urupfu rw'uriya mukecuru barashe bakamutemagura hariya mu Minembwe, watubabaje twese tukagenda tukagera kure, nubwo hari n'abandi bagiye batubabaza, ariko kubona umukecuru ungana kuriya utabasha kuva mu nzu aho atemagurwa byananiye kwihangana, bituma muhamagara kugira ngo tuvugane. Dukomeje kubivuganaho rero ntabwo twabyumvikanyeho, nibwo arambwira ngo iyo mbona yo mpamba, ati uzibeshe nukandagira mu biyaga bigari nzaguhamba. Narasetse gusa ndamwihorera, nyuma yaho nibwo yaje kumuroka, ntabwo twigeze twongera kuvugana nawe. Rero ico nababwira abavandimwe, iyi ntambara nubwo tuyimazemo igihe kingana gutya, iyi ntambara nubwo tugenda tukagenda n'intimba za bene wacu bari hariya mu Minembwe, barababaye wenda kuturenza, ariko uko bapfusha niko natwe dupfusha, umubabaro bafite natwe niwo tubabaye. Ariko ikintu nababwira co nabakomeza, iyi ntambara tuzayitsinda, ntabwo biteye nubwo turimo dupfa. warukatitse. Nari mbabwiye ngo iyi ntambara tuzayitsinda. Ikimpamiriza neza ko tuzayitsinda, nk'uko Kongoro yabyivugiye wenyine akavuga ngo muri iyi ntambara iri kubera ruguru iwacu, ngo 80% abifitemo uruhare. Ntabwo yavuze gusa poezero, yavuze ko intambara yose iri kubera muri Haut Plateau ayifitemo uruhare. Nimba uyu munsi amadrone yatumaze akaba yariyemereye neza ko ari we wayaguze, nashaka agenda agura yandi, nashaka ashakisha ibindi birenze drone, iyi ntambara ntabwo azayitsindana na basebuje. Ikimpamiriza neza rero ko iyi ntambara batazayitsinda, kuba barashize Kongoro imbere. Kongoro agira umwaka nta ntambara azarwana ngo yitsinde. Nimba uyu munsi ari Kinshasa, nuko yarwanye intambara nyinshi muri Ethiopia, zose arazitsindwa, abura aho yerekeza, ananirwa no gusanga umugore wiwe aho yari ari muri Swede. Uyu munsi akaba ari Kinshasa yaragiye gufata inkota yo kutumara. Rero iyi ntambara tuzayitsinda, nk'uko afande yasize abivuze, tuzayitsinda na success. Mugende mushira ubwoba. Ihumure nabahereza njewe ku giti canje, twirwaneho ikiri hariya, twirwaneho, mumenye ko ibisebe dufite mu mitima yacu, ibisebe tugendana, intimba tugendana, mumenye ko twirwaneho izatwomora ibi bisebe. Mukomeze muhagarare, mushikame bavandimwe, mukomere murwane nta gusubira inyuma. Abashoboye batabare, abadashoboye gutabara batanga ifaranga. Izo ndatekereza ko abantu bari hanze wenda ntawe zananira, nubwo hari abo ziri mu kunanira, abantu bogira intege nkeya, ariko iyi ntambara tuzayitsinda kandi twirwaneho izatwomora ibi bisebe tugendana. Murakoze, mugira umunsi mwiza abakiri ku manywa, abo bwije namwe mugira umugoroba mwiza, kandi mukomeze mwihangana. Murakoze. Kuko ngeze ahantu nibaza wa muco abantu bigishijwe wo kuba umunyamurenge n'ikinyamurenge, aho nkumita ankoze cyangwa nkaba nawe udutaho, ni ibintu nza mbonera hano. Nimba umuntu ageze ahantu atakigira icyo atinya, yumva nuko adafite n'icyo yakubaha. Mureke mbabwire bano bantu bo mu Kagara, iyo umuntu ari mu bintu, hari bamwe twaganira arambwira ngo papa we ntazi ko ari mu Kagara, ngo kandi ngo ise ngo azabimubaza ngo akabihakana. Pour dire que ndamubwira nawe tu n'es pas sûr y'ibyo urimo, parce que uzi neza yuko ibyo urimo nawe ubwawe utabyemera. Tubyemera. Nabwira abantu ngo courage, abantu mugende mubaveho. Jewe nzanavuga umuntu waje kwivuga wenyine hano en public, ariko sinzaje kuvuga les suppositions, kuko hariho amavideo asirikira, hariho ama audio, ariko je narababwiye je peux tolérer
nje wamvuga wanantuka nje ntaco bintu ça m'importe pe ariko ngira sensibilité iri un peu particulier iyo ukoze ku izina umunyamurenge rwose pe nimba uri umwicanyi ku giti cyawe niba ari jewe wishe mvuga ku giti canje nkanje ariko ntugende ngo wenkrimine ubwoko bwose ubutamike toute une nation ubutamike tout un pays uvuge ko bishe uyu munsi n'abahora batwakiza ko abanyamurenge bishe abandi bica ayandi moko babivuga batarumva ijwi ry'umunyamurenge aho abyaye imanga abivuga ku mugaragaro mena warabivuze bazabuzwa n'iki kutwica bazabuzwa n'iki Senga 1 second. oui Iyo uvuze incriminer toute une nation, nawe urimo urazana urujijo. Sois précise. Il a oya incriminé, il a incriminé toute une communauté. Et un puis en plus de peuple cela, sa communauté. Kandi azi ko ibyo nibyo isuleva ibyo bibazo byose dufite mu karere, ni nacyo kintu gituma rero abicanyi, abantu batwica batuziza. Tu vois, c'est un peu ça. Il a incriminé toute une communauté. Et qui est sa communauté? Ni ibyo ngibyo. Quand tu dis toute une nation, ushaka no kwiperbolize. cyangwa mbivuze nabi Yego, sois précis. je voulais dire ceci Malaika je voulais dire ceci yankrimiye ubwoko bw'abanyamurenge abutamika une nation abutamika tout un pays abutamika gute basanzwe cyangwa none nabivuze nabi basanzwe batwakiza kandi atari byo hariho les individus bien connus babikoze ariko bagashaka kubitwitirira kugira ngo babone uburyo batwica noneho rero havuyemo umwe wo muri twebwe arabyemanze ku mugaragaro uwo muntu anatutakia amani kweli ni kwema anatutakia amani hanyuma ngo ko barakora reconciliation reka ibyo ngibyo mbiceceke ibyo ngibyo bifite uwundi munsi kuko à la place ya réconciliation ils ont semé la haine ils ont semé la division la division éternelle au sein de la population du Sud Kivusien rero courage à vous courage kuri mwese kuri twese iyo abantu bongeye kuzana ibyabaye uriya munsi abantu bose bazaba bacika intege kuko ni gute nababwira uriya umuntu aza amwihambamo ni nk'aho baba bongeye kumutuzurira baba bongeye kudukora muri cya gikomere kiri ku mutima iyo rero twongeye kandi kugarura la façon tragique yabaye assassiné kandi ninde wibuka muribuka ko ni agence de presse congolaise ndibaza niyo ya mbere yanditse ko yabaye bombardé par les FARDC yabaye éliminé ariko uyu munsi mugiye gushaka iriya tweet ntayo mwabona yabaye supprimé na Okapi il a modifié Okapi nawe yamodifiye l'article en question kuko amakuru baje kugira iyindi version iyindi narrative ivuga yuko yishwe n'u Rwanda ariko agence de presse congolaise niyo yabanje gukonfirma ko yishwe yabaye éliminé par les FARDC ninde wavuze ayo makuru ninde wayahaye agence de presse ninde wabivuze ninde wabitangaje ninde wabishize mu itangazamakuru njewe nk'ibisoma nagiye kuri Twitter mbisome Jean Pezite ndabipinga ndavuga ni bya bihuha byabo ariko fur et à mesure ko amasaha yagiye yigira imbere umuntu yaremeye n'ibyo byabaye ninde wabivuze kandi muri ino minsi nshaka kuvuga ku kintu kijanye ukuntu batwerereye Red Tabara bayitwerera twirwaneho ntabwo babikoze par hasard
kandi nimba mwibuka umunsi babivuze babiranda publiquement barabivuga bayikora kuri twirwaneho c'est le jour où bahaye agenda mu mibunda ku murambi wa Mibunda agiye gusura bene wabo nyine kwa kundi abanyamurenge baza bagenda kuramukanya yo habaye ibyago yo vous voyez uwo muntu jewe nakuze mubona mwacu nyine hariho amasano yandi aba ari ku ruhande ariko il n'a pas hésité gusheta abana b'iwacu azi bo mu muhana yarayemo barashiga isambu bahambira ku kimara ari umuntu umwe bari gushaka bakinjira mu nzu runaka ari hehe bakababwira ngo ntawe urimo yageze ahantu yihindura umugore yihindura umugeni yambara ibitambara akenyera ibitenge uwo muntu baza bashaka kugira ngo asohoka muri iyo nzu yinjira mu gisambu bamenya ko ari muri iyo nzu bakeka kuko icyo gisambu nicyo cyari kiri hafi barakirasa gihambira gushoshoka akijyanye sinamenya ubwo bugome bw'indengakamere bari abana mwabonye ukuntu babahambiriye abo bantu bari bafite guhambira uno muntu gutya ugifite kumubabarira muri wowe ubu bugome sinzi aho bwavuye sinzi ukuntu bwagenze sinzi ukuntu twisanze aha ngaha moi je dis toujours que sineze wenda guta indero cyangwa manque de respect à une personne ariko icyo noba narigishijwe ko ari ikinyabupfura ko ari ikinyamurenge haciye iminsi narakimese nduti nicyo kintu noneho nsigaye nduta de plus uko iminsi igenda ishira uko ibintu iwacu bigenda bihinduka uko mbona abantu bahagarara en public ntibanagire n'ubwoba bwo kuvuga ngo wenda umwana wanje ashobora kumva bino bintu cyangwa mama cyangwa papa cyangwa mushiki wanje cyangwa akumva ko il est libre yego yo kuvuga ko ari fier yo biriko birabera iwacu uno munsi mu Minembwe babyukana amadrone ku mutwe bakayararana ku mutwe ariko mureke mbabwire nka biriya bintu biheruka kuba ruguru pour vous montrer que ubugome burenze buza bukorerwa iwacu bavuga ngo utazicwa na drone azicwa n'inzara utazicwa n'inzara nawe azokwicwa no kubura ubuvuzi niki murabizi muri aya mezi turimo mumbabare narondogoye Imana yanje dimanche j'avais l'intention de faire un space pour vous montrer combien de fois le président Tshisekedi c'est un homme malveillant ari Damasenga wavuze abagore batwite kuvuga nibyo nshaka kuvugaho icyo kintu utazicwa n'amabombe sinzi ko mukiva utazicwa n'amabombe urupfu batugeneye utazicwa n'amabombe azokwicwa n'inzara utazicwa n'inzara azakwicwa no kubura ubuvuzi muri aya mezi yo mu Minembwe cyangwa se muri ho plateau hose ni ukuvuga ngo ibigori byareze barasaruye barabitse barahonotse mu mazu n'ibishimbo byareze murabizi ko ari byo bintu duhinga cyane cyane no mu Minembwe n'ibishimbo barahinze ubu nyine barasaruye muri aya mezi mu kwa gatandatu barasaruye barabitse mu nzu barangiza bakaza bagatwika ya mazu arimo bya bigori byo kurya arimo n'ibishimbo byo kurya nimba bari babuze uwo munyu nimba bari babuze iyo sabune nimba bari babuze iyo sukari dore ko banyaze inka nta cyayi baronka ni ukuvuga ngo na bya biryo bari bafite byo gushiramo umunyu Damasenga agiye utarangije baguhamagariyemo cyangwa ni internet gusa
sinzi ko hari undi muntu. nari mfite kuwuzamura abandi kubera umwanya dusigaje abana bari hejuru bakaza kuvuga ariko nimba atacyatwumvaga sinzi turi kugana ku musozo ngira ngo. Yego turi kugana ku musozo, reka duhereze umutumirwa wacu umwanya afata iminota ingahe agira icyo atubwira kugira ngo tuze gusoza space twamuhaye umwanya wiwe wo kugira ngo adusoreze ikiganiro cya none, kandi tunamusaba ko n'undi munsi tuzabyifuza ko bazagaruka hano tugataramana, kuko mwumvise ko afite amateka atari makeya y'ibihe bigoye babayemo mu gihugu cya Ethiopia. Buriya hari n'ibindi batababwiye, sinzi nabyo icyo gihe we yari yaragiye nyuma. Uyu mugabo uyu nguyu Gikongoro yigeze gufungira impunzi imfashanyo, yakoze amanyanga atuka leta ya Ethiopia y'uko ibafata nabi, yandikira UN iza gufata icyemezo hamwe na leta yo muri Ethiopia, babafungira imfashanyo amezi 8 yose, abantu batabona ico barya n'ico bamwa. Kandi muzi ko muri Ethiopia barahembwe, bo ntabwo ari ibyo kurya babahereza ibigori n'intuza, bo bahembwa amafaranga, ariko bamaze amezi 8 arenga nta kintu babona, bivuye mu mugome bw'uyu mugabo. Ibintu ni byinshi bazabitubwira hamwe na bagenzi be. Mwabonye ko hari abandi batabashije kuboneka, twari turi kumwe na 2, ubwo hari abandi 2 batabonetse, ariko wenda twizere ko bazaboneka ubutaha. Ndahigwa, wagira icyo ugenera abanyamurenge muri iki gitondo? Capane ryawe. Cyuzira urakoze cyane. Mu by'ukuri byinshi twabivuze, kandi turacakomeza tunavuge n'ibindi, n'abatumirwa bagenzi banje nibaboneka nabo wenda bazagira ibyo bavuga byunganira. Nanone ngo Masengo asoze nanone ga udusoreza ikiganiro yararangije ijambo ry'iwe nimba tutakubangamiye. Yego namahoro. Okay. Masenga, wari wagiye ngaho soza ijambo ryawe, hanyuma nanone umutumirwa asoze tusoza n'ikiganiro. Kugira ngo tutagusubiza inyuma Masenga, naringize nkubaze, hari ibyo wari udusobanuriye byo twavuzeho tutanasubiraho, umuntu kwigamba ko ari ugura amadrone, tugasubira muri biriya tubaza ko yatwiciye. Ibyo byo hari uburyo ki wabivuzemo, nyine twabyumvishe kandi ni byiza. Nariko ngira ngo nibaza, kandi wari uvuze ko umuntu kugira aho yoja muri majorite mu butegetsi buhari kubushigikira, nariko nibaza ngo ese natwe muri kino gihe biratureba abanyamurenge, ufite urundi ruhande bushigikira rutari ukwirwanaho? Sinzi nimba nabyumvishe cyangwa nimba mbaje ikibazo kidahuye n'ibyo mwavuze. Natwe dufite urundi ruhande twojamo, wenda nkaba novuga ati iyi parti politique cyangwa ubutegetsi buhari ndabushigikiye, cyangwa twe twokwirwanaho gusa. Naje reka mubazeho, numvisha avuga ko harimo abantu bageraga mwabo bararagamo, bari bafitanye amasano mu bagambaniye wa musore bambitse impande kugira ngo abashe gusohoka mu nzu. Abo bagabo wo tubwira amazina yabo? Muri iyi minsi rero dufite gahunda yo kugenda tumenya amazina y'abantu kugira ngo tubashe kumenya abagome baturimo batwihishemo. Watubwira amazina yabo bitari ibanga? Masenga, afungura mic yawe. Ni Kiziro niwe umbajije ko ntabwo narivuga. Nawe akubajije abizi, nje twandikiranye nawe kare yamuhiyo message. Oya, yo kwandika no muri DM yo bandikira, no muri DM nawe uranamuzi icyo ntiyo gisubiza. sawa, mureke Njewe nzi nuwa nijya audio uwayisohoye, njewe ndamuzi.
reka nsubize gutya icyo navuga ngo kuba muri abantu babashe kumva ibyo turiko tuganiraho hano, abantu bamenye uburyo umwanzi yinjirira mu muryango. Buriya abanzi bose binjiriye mu muryango kubera ko umuryango nita umuryango ni aba babihemu ba mugenzabondo, nibo banzi, nibo babaye umuryango w'ubugome bwose buriko butumara. Uyu munsi wa none iyi space twayifunguye turiko tuvuga ku mabi Leo Mugesera ariwe Kongoro ayo yakoreye muri Ethiopia abantu, ariko byaje kuza space isa n'ihindutsemo igera i Kinshasa igeza ku minsi 19 y'ukwezi kwa kabiri, umunsi Fande yitabaha Imana cyangwa atabaruka, bivuye kuri Kongoro wamugambaniye, wamuvugishaga amanywa nijoro adahwema kumuvugisha. Muribuka ko Fande aja gupfa yuko hari umugabo w'umujenerale witwa Gasita wari kumuvugisha amubesha ko ashaka kwiripotinga ngo amushakire inzira. Njyewe nagiye mbihuza ibintu byose nsanga Kongoro yagororewe uriya mwanya wo gukora muri perezidanse kubera ko yishe Makanika. Hariya niho yagororewe kuko akandi kazi yari afite twari utuzi ngo atishimiye, twari utwo gusobanura amaodiyo no kuneka, nitwo tuzi yari afite muri Kongo. Ariko nyuma yabwo aza kugororerwa kubera ko yishe General Rukunda Makanika. Mwabantu mwe, uyu mugoroba wabaye ikindi kintu. Iyi space kare hari umugabo twashatse kuganiraho, abantu numva bamupfobeje, bamugize akandi kantu koroheje gusa karaho. Mureke mbabwize ukuri yuko bano bantu bokoresha n'umukozi wo mu nzu wa wundi usuzuguritse, cyangwa bakaba bonakoresha na mayibobo yayindi muzi ngo nta kintu yokora ikabikora. Yobikora yobigeraho. Mwumvishe ko ahangaha batubwiye ko Kajisho bamwitaga mayibobo, ariko niwe waje kuvuga aya makuru y'inama aho yabereye, namba ari kuri yarabaye kuri call center cyangwa byarabereye muri Zoom cyangwa byarabereye I don't know, ariko aya makuru bari bayafite. Nakingungwa nimuza kubireba neza, muraza kureba amavideo yabo yagiye akorera kwa Emasi, ubwo yavugaga ko Makanika yishwe n'indege ivuye mu Rwanda, nyuma barahindura ngo Makanika yarashwe n'abasirikare biwe bari kumwe, bamurashe ngo amasasu ngo agera kuri 6 mu gituza. Mu by'ukuri umunsi Afande apfa, muzi ko bari bakoze liste y'amaofisiye yose ari bupfe cyangwa yapfuye. Mwarabyumvishije amazina y'amaofisiye yose yo muri Twigwaneho yose, umunsi wa mbere bavuze ko yose yapfuye, ariko bigenda bihinduka buke. Murabizi ko uyu munsi ndavuga n'akarimurore jewe, ibyo abantu tutazi bamwe batazabumva uyu munsi nje ndabivuga. Muzi ko Fande Charles Sematama adahari, muzi ko abakagara kagiye kavuga ko